To je ludilo. Jedno ludilo koje je sastavljeno od bezbroj ludila na jednom mjestu. Kakva je psiha čovekova kad vi znate da ste gledani, da vas prati neko 24 časa. Ono što vidimo da se događa je zapravo privid. Privid. Jedno ludilo koje je sastavljeno od bezbroj ludila na jednom mjestu. Kakva je psiha čovekova kad vi znate da ste gledani, da vas prati neko 24 časa. Fantasía, energía. Pervertido, atrevido. Ne gubite se u prividu.